عتیقہ بہن جی اخ تابناک شخصیت. تحریر و آواز فاروق شاہین. پیشکش ادارے تحقیق و ادب جموں و کشمیر. دوستو یہ چینل کرزو سبسکرائب تو بیل آئیکن دبائزو تاکہ تہ میلن تازہ بتازہ ویڈیو. موج کشیر چھ پور عالمس مز پنہ لازوال حسن تو مر منظر ست حسن والن تو لول والن ولسوان تو رزنوان آمز. امچہ کچھ مز تمو باصلاحیت باوقار تو العظم شخصیتو زنم پرومت یمو ام کس لازوال حسنس بوش کھول. ات تھزر وقار تو عظمت بخش ام کن مختلف گوشن مز بے پناہ رنگ بور تو پنہ کردار کی عظمت ست زندگی تو زمانہ روشن کور. دانشگاہن علمی محفلن تو مذاکرن بحث مباحثن خاندان تو قبیلن مز یہند علمی گاہ ست ژانگن ہند ورشن سپود. تمو ژانگیو ژھٹ ریح تو قید نو شمع سپد روشن. یت پٲٹھۍ روٗد یہ لافٲنۍ گاش اکہ نسلہ پٮ۪ٹھ بیٚکِس نسلس منتقل سپدان تو جاویدانی پراوان. ماجہ کشیر ہندین یمنے اول العظم تو باوقار شخصیتن مز چھ عتیقہ بہن جی پنہ پرزلوٕنۍ کردار ست سانین بیابانن کوہن بالن تو سنگرن منور کران آمٕژ. سۄ ٲس علمی زمین ہز کچھ مزے پھجمز تو زوان زوانے سو گاش بورو ژونگ ہیت اس ان ہاوان آمز. تم سند باب صٲب مولوی محمد یاسین مسعودی اوس مجاہد آزادی. اوے سو بورن ویریر تورے بہادرانہ خسائل ہیت زامز. تس اوس لۄکچارے باب صٲب گزریومت ییٚلہِ سُہ کینٛژھنٕے رٮ۪تن ہٕنٛز ٲس، مگر تٔمۍ سٕنٛدِس أنٛدروٗنس منٛز یُس زنانہٕ کردار پھۄپھلیومُت اوس سُہ کردار اوس بہادُر، نِڈر، بے خوف، باصلاحیت پُروِکار، باروب تہٕ سنجیدٕ تہِ. سۄ رٔچھِ پننہِ ماجہِ دۄدٕ تہٕ دانہٕ، ماجہِ دیُتنس مٲلۍ سُنٛد لول تہٕ جاہو جلال. تمہِ پٔر تھٔز تعلیٖم تتھ دورس منٛز ییٚلہِ کٔشیٖرِ منٛز ناخواندگی ہٕنٛز گٹہٕ ژۄپٲرۍ نال ؤلِتھ آسہٕ، ییٚلہِ زنانن ہُنٛد لیکھُن تہٕ پرُن بڑٕ نوزُک تہٕ سنجیدٕ مسلہٕ زاننہٕ تہٕ ماننہٕ یِوان اوس، تہٕ گرِ پٮ۪ٹھ سکوٗل، کالج یا یونیورسٹی تام واتُن زنانن خٲطرٕ سٹھٕے پیچیدٕ معاملہٕ گٔنزراونہٕ یِوان اوس. أتھۍ گٹہٕ دورس منٛز کٔر عتیقہ جی گریجویشن تہٕ گریجویشنہِ پتہٕ اکنامکس تہٕ اردوٗ سبجیکٹس منٛز ماسٹٲرٕس ڈگری حٲصِل تہٕ امہِ پتہٕ گٔیہِ سۄ بنانا تھالی ودیا پیٖٹ راجستھان ییٚتہِ تٔمۍ پوسٹ گریجویشن ایجوکیشن سبجیکٹس منٛز کٔر. کٲشرین زنانن منٛز ٲس سۄ تھٔز ڈگری یافتہٕ خاتوٗن تتھ زمانس منٛز ماننہٕ یِوان. یِہوے چھُ وجہ زِ 1958 عیسویس منٛز ییٚلہِ سۄ محکمہ تعلیٖمس منٛز وۄستاد تعینات سپٕز، وۄستاد لگنہٕ پتہٕ 7 ؤہرۍ آیہِ تس سکوٗل انسپیکٹر ترقی دِنہٕ. 1977 عیسویس منٛز بنیٛاے سۄ چیف ایجوکیشن آفیسر تہٕ 1994 منٛز جوائنٹ ڈائریکٹر آف سکوٗل ایجوکیشن فار جموں و کشمیر تہٕ 1999 عیسویس منٛز سپٕز سۄ ڈائریکٹر آف لائبریریز اینڈ ریسرچ رِٹایَر. عتیقہ جی ٲس سٹھٕے ذہین یس وسعت نظری ٲس اللہ تعالیٰ ہن عطا کٔرمٕژ تہٕ ییٚمہِ سٕنٛز تربیت بڑٕ سنجیدگی سان سپٕزمٕژ ٲس. ماجہِ للنٲو سُہ پننہِ کۄچھِ منٛز تہٕ تہِ سورُے کینٛہہ تھوونس آیتن ییٚمیُک تس حاجت اوس. تٔمۍ سُنٛد بٕڈِبب اوس سٹھٕے بوٚڑ عٲلمِ دیٖن یِم تقریباً 2 درجن کِتابہٕ عربی، فارسی تہٕ کٲشرس منٛز لیچھمٕژ آسہٕ. تٔمۍ سٕنٛز گۄڈنِچ تربیت گٔیہِ مکتبس منٛز شروٗع یُس تِمن گرے چلان اوس. پننِس پیشورانہٕ وقتس دوران روٗز سۄ کٔشیٖر ہٕنٛدِس تعلیٖمی نظامس سٹھٕے باریٖک بیٖنی سان جٲیزٕ نِوان، امیُک خد و خال دٲیراوان تہٕ ؤرک کلچرس پوچھر دِوان. اتھ وقتس دوران یِم تجربات تمہِ حٲصِل کٔرۍ، تِم تجربہٕ محسوٗس کٔرِتھ تہٕ پننِس وجوٗدس منٛز وٲلِتھ کھوٗلۍ تٔمۍ پنٕنۍ پرائیویٹ انسٹِچوٗٹ. کشمیر وومینز کالج آف ایجوکیشن نور باغ سوپور چھُ سُہ اکھ ادارٕ ییٚتہِ قٲدۍ طٲلبہِ علم BEd تعلیٖم پرٲوِتھ دانشگاہن منٛز علمُک نوٗر پھٔہلاوان چھِ. یہ ادارٕ روٗد کٲشرٮ۪ن ثقافتی تمدنی انجمنن ہٕنٛدِس وفاقس ادبی مرکز کمراز جموں کشمیرس ہیڈ کوارٹر تہٕ وُنہِ تہِ چھِ امِچ میزبٲنی تہٕ مہمان نوازی عٲلمن، دٲنِشورن، شٲعرن تہٕ قلم کارن چشمن شہرت بخشان. ذہنس بالادگی تہٕ وسعت عطا کران یہ ادارٕ چھُ دٲنِشورن ہُنٛد سُہ آگُر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن طرفاتن کُن عٲلم، ادیٖب تہٕ شٲعر روانہٕ کرنہٕ یِوان چھِ تہٕ تتہِ بجہِ بجہِ علمی تہٕ ادبی کانفرنس کٔرِتھ نوٗر تہٕ سروٗر پراوان چھِ. ییٚتہِ یہِ ادارٕ عٲلمن تہٕ دٲنِشورن مہمان نوازی تہٕ میزبٲنی ہٕنٛدۍ فرٲیض انجام دِوان روٗد، تتہِ اوس یہِ ادارٕ کٲشرٮ۪ن ادبی کانفرنسن خٲطرٕ پننہِ گاڑِ آیتن تھاوان تہٕ قدمے سۄکھنے دِرمے مدد تہِ فراہم کران. ادارس منٛز یِم علمی تہٕ ادبی
بہرِ پاے دانشن ہنٛز محفل سجان آسہٕ عتیقہ جی ٲس امہِ کالجُک سٹاف ہٮ۪تھ یِمن محفلن ہٕنٛز شوٗب تہٕ لوٗب آسان تٔمۍ سٕنٛزِ حٲضری منٛز اوس مرکز شولان تہٕ بولان امیُک زوٗ زٮ۪د تہٕ شان تھزراونس منٛز اوس بہن جی ہُنٛد کردار دٲنِشورن حوصلہٕ بڑراوان مرکز سۭتۍ یۄس دِلی وابستگی تِمن ٲس تتھ اوس اکھ بُنیٲدی وجہ یہِ زِ سُہ ٲس کٲشرِ قومٕچ غمخار سُہ ٲس ثقافت شناس تہٕ اتھ قدر کرن واجٮ۪ن العظم خوتوٗن ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ رات دۄہ آور روزان ٲس تٔمۍ سٕنٛز ثقافت شناسی ہُنٛد تھکُن لایق کارنامہٕ چھُ میراث محل یُس سانہِ پتھ کالُک تہٕ شاندار تٲریٖخی دورن ہُنٛد عکاس چھُ اکھ چیٖز پننہِ جایہِ تیوٗت اہم زِ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ فخر تہٕ ناز کٔرِتھ ہٮ۪کو تہٕ یُس وچھس منٛز للناوُن لایق چھُ دۄہ دِنکِس کامہِ کارس منٛز اکار بکار یِنہٕ وٲلۍ ہتہٕ بٔدۍ چیٖز چھِ اتہِ رٔژھرِتھ سانہِ پتھ کالٕچ زان کرناوان 2000 نوٲدِرات تہٕ 1500 مینسکرپٹ تہٕ اَمہِ اہم کِتابہٕ چھِ میراث محل کِس شانس تیوٗت تھزر تہٕ بجر بخشان یتھ پٮ۪ٹھ سٲرسٕے کٲشرِس قومس فخر چھُ سنہٕ 2002 عیسویس منٛز بناونہٕ آمُت یہِ میراث محل چھُ کٲشرِ قومُک پرزناون نِشانہٕ بنیومُت ییٖژ کٲم سرکٲرۍ سطحس پٮ۪ٹھ زانٛہہ تہِ سپٕزمٕژ چھنہٕ تیٖژ کٲم چھےٚ یہِ عظیٖم خوتوٗن کُنی زٔنۍ انجام دِوان تہٕ ادبی مرکز کمرازٕچ آن بان تہٕ شان بٔنِتھ سون قد تھزراوان وۄنۍ چھُ نٔیِس نسلس پننِس پتھ کالس تہٕ کلچرس متعلق زانکٲری حٲصِل کرنٕچ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کل گنان اوے کِنۍ چھِ تعلیٖم ادارن ہٕنٛدۍ طٲلبِ علم میراث محل وٲتِتھ پننِس پتھ کالس وۄن دِوان تہٕ محفوٗظ سپدان کیلیگرافی اینڈ گرافک ڈیزائن سینٹر 1966 تہٕ بیگم یاسین لائبریری چھِ عتیقہ جی ہٕنٛزٕ تِم سونچٕچ عکٲسی کران یُس سونچ اتھ فنس ٲبیٲری کٔرِتھ امیُک شاندار مستقبل کانچھان چھُ مرکزی دعوت القرآن نٲوۍ درسگاہ چھِ مختلف گامن منٛز قٲیِم کرنہٕ آمٕتۍ درسگاہ یِمن منٛز غریٖب بچہِ قرٲنی تعلیٖم ہٕنٛدِ نوٗرٕ سۭتۍ آراستہٕ ٲسۍ سپدان یِم درسگاہ ٲس یہِ عظیٖم وِجنری خاتوٗن پننہِ ذٲتی پونٛسہٕ سۭتۍ چلاوان 1963 عیسویس منٛز کٔر عتیقہ بہن جی مسجد النساء سوپور قٲیِم ییٚمیُک موٗلہٕ مقصد یتیٖم منڈن مسکیٖنن مدد کرُن غریٖب نوجوان کورٮ۪ن ہُنٛد خانٛدر کرُن سکوٗلن منٛز غریٖب تہٕ یتیٖم بچن کِتابہٕ مُفتس منٛز فراہم کرنہِ بٮ۪مار غریٖب لوٗکن مٲلی امداد کرُن تہٕ ادبی سرگرمی تہِ خدمت انجام دِنہِ سُہ ٲس پانہٕ یتیٖم لۄکچارس منٛز سپٕزمٕژ یِہوے علاوٕ اوسُس وچھس للوُن اوے اوسُس یتیٖم شُرٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن حالاتن ہُنٛد ادراک تہِ تہٕ احساس تہِ یہِ عظیٖم خوتوٗن اگرچہِ رشتے ازدواجس منٛز بنٛد سپٕز نہٕ مگر کٲتِبہِ تقدیٖرن ٲس یہِ خوتوٗن سٮ۪ٹھاہ بجہِ کامہِ انجام دِنہٕ خٲطرٕ تھوٚرمٕژ شاید ما کرِ ہے رشتے ازدواج یِم بجہِ کامہِ کرنس منٛز تس ٹھوٚر پٲدٕ تِکیازِ میراث محلس ییٚلہِ أسۍ باریٖک بیٖنی سان جٲیزٕ نِوان چھِ کۭتۍ نایاب چیٖز دوٗر دراز گامن گۄٹھن منٛز أنِتھ پتہٕ بارس تہٕ بلڈنگ بنٲوِتھ سمبٲلِتھ تہٕ شیٖرِتھ تھاوٕنۍ چھنہٕ گفہٕ کتھا اتھ سۭتۍ BEd کالج علاوٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ مختلف سکوٗلن ہٕنٛز نگرٲنی کرٕنۍ قرٲنی درسگاہ تہٕ میراث ہیوٗ اخبار کڑُن عٲلمن تہٕ ادیٖبن سۭتۍ رٔلِتھ کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز تحریٖک برونٛہہ پکناونہٕ خٲطرٕ پھیٚکہِ سۭتۍ پھیُک رلٲوِتھ پکُن اوس أمسٕے مُجٲہِد خوتوٗنہِ ہُنٛد پیٹہٕ سُہ اوس پننِس قومس پتہٕ زبٲنۍ تہٕ کلچرس بے پناہ محبت کران اوے اوسُس پنُن پان امہِ خٲطرٕ مُشخص ڈیڈِکیٹ کوٚرمُت غریٖبن یتیٖمن منڈن تہٕ مسکیٖنن ہٕنٛز یہِ غمخوار رہبر تہٕ لول ورتاون واجٮ۪ن خاتوٗن سپٕز 4 اکتوٗبر 2017 عیسوی رحمتِ حق اللہ تعالیٰ کٔرنس مغفرت بہٕ واتناو یہِ مضموٗن علی شیدا سٕنٛزِ ییٚمہِ نظمہِ سۭتۍ اند یۄس تٔمۍ خراج رنگ عتیقہ جی ارپن کٔرمٕژ چھےٚ نظمہِ چھُ عنوان گرویٹ ژھۄکان چھِ ناگ ہۄکھان گرٛزل دٔریاو زمانہٕ روٗد گِنٛدان بدل بدل شوقن منڈان وتھ چھِ اگر از تہِ میٲنۍ مسٲفر لیکھان چھِ نیب اما پوٚز میٖلہٕ پچن کانٛہہ کانٛہہ یہِ ساتھ ژھالہٕ نِوان حال چھُس وٕچھان أچھو رچھان تہٕ برٛٲنٛتۍ پگاہ کۭتۍ برٛنزس پراران یہِ کُس چھُ میانہِ قبیٖلُک دۄہے زندے روزان یہِ کٔمۍ چھُ موتہٕ ژھلس پٮ۪ٹھ زُوُن رٔچھِتھ تھوٚومُت رنگان چھِ حرفہٕ دوے سُہ داستان قبیٖلٕچ پچھان میٲنۍ امی ٲنہٕ مٔنٛزۍ کڑان چھِ کاڈ مِثٲلۍ کاے بٔنِتھ رٔچھِتھ اما یہِ کٔمۍ تھوٚو ثقافتٕچ گرویٹ پگاہ تہِ روزِ برٛنزی تِمن گُلٮ۪ن گُلۍ میوٗٹھ تِمن متٮ۪ن دۄیہِ خٲر